I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonardo Tuleb, au what you took in Ba, and the Talita na Parong and Mbula FM, but it never do a ser. Mbula FM, number 2 and ser. Ni sambulu vinaka, si koyongo na pagalileka ni nonde tukutuku na mbungin dai. May lenga ndo na tangani ang bakitini kawalu na ngauna teoritu kina pagabesu na sitesi ni obisa may nakasi na usori na mbungi. Atori pagabesu obikrant nand na bukilulu na nono kila kasa mataki ni avoroka na lawa kabakatokai na domestic violence restraining order kay na bibaga mabotaki. Gailaw reonand ni sa andabu matematitoka na loma ni sela na karuan nimbungi ni nona tori pagabesu. Ia pagaritaga na komisionani obisa Brigadier General City Beningiliho ni sa tegibutaki endo na bibangangai na buku ni kisiongo. Siang ni bondo nue na tina inand me pagadori beinand na beisele bakabuni wai. Siang ni taro barawa na nona lulubu endo na marama kangai laki kautamai na lubena na stesi ni obisa mai tutongo na bidane au sauti. Ni oti na nona yali tu na ngone ongo na loma ni lima na yaua na mataka ni kua. Waritako seranda iso ni ayali mai kornibuli na lubena. Taurau na ni akauti Caleb soli malangi mai na nona kornibuli endo na tangane. Kangai membitu ko itu na ndo na mbasi. Kangai laura ini sa tangi toka na loma ni mbasi ongo. Ulitiko na Holy Trinity Kindergarten suba o Caleb. Kamaro balebu ni sotabatal na marama na tinana. Na vida na yau asawati. Rai na matebeloi malutoka na mataka ni kua endo na tangane ka kila kasa mataki ni abaga matea endo na marama. Kila kasa mataki ni amba sukayani na vale na ipidia wati o sudes mani ka abaga matei wati na Januari ni ronondolu tinika tolu. Bagaritaka na matebeloi ni kua ni singa kayado kina na bekaongo ni angole kina vale na iwati o mani na yakabi ni singo ya. Kila kasa mataki talanga ni ang butakoda o mani so na yaya katigo na kene so boilabo na ruo na undol na dola nimber ningi bo mati koya nge kadibital na ibandin din kisiongo na madawa mayongo kinangito nama kimenabunga na beka besu taki na nonda matatimile abitu na kena baru taki na sotsote rua satu matanda karitana dari bobulidi Gareth Beiba ni sa tigo na itubutubo na kaya na pagabinataki na bibo nuwe malumulumu na bisot-sot sa oti. Na maki menakadibak o beba na yadan na tinikabana dorbo na bagitabi na sot-sota Las Vegas kay Vancouver na madawa mayongo. May dabekir na pagalileka ni nonda ituktuku na kinekuri raw niyo na sema na steseni na Radio Fiji 1 kay Mbula FM. Menonda bata na kalungata ni mwani madawa. Sa arnayanda oya wo chone rut kile bai buni moli rakira sa ama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 kalau ngali baga penenu makaya machona benantari watu ang dawaro na Radio Fiji 1 betan dobai bichi oya wo labini nambuli mena fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalang ko police matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni BNN.